Jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro oseyo migawo mar teko kuom wuondo oganda jo Kenya ni bei mar mauta oidho malo kata ma osebedo ka idho malo manyomedi gi siling' 8 lita ka lita oluwore kod lokruok e chiro mag pinje maoko. Ndindi ma bende ne obedo jakom mar komiti mar od bura mochung' ne loso bajet wacho ni nengo mauta e pinje maoko ne olwar kochakore higa mokalo. Kaluwore kod sirikal ne omedo nengo mar mauta gi siling' 7 chakre higa mar 2023 e yor apanda kaachiel gi kawo hola gi osuru ma jopiny chulo ewi mauta ma idendo gi dho ngere ni fuel levy. In an oil producing country like Kenya, the only tool a government is left with is altering the levies and taxes. This is where the problem is. The government of Kenya actually added a new levy last year of 7 shillings in the fuel prices. And how the government works is that time when the fuel prices are coming down, actually that's the reason why Kenya's never failed the global deceleration of the oil prices. Because it's around that time that the government introduced a secret 7 shillings in fuel levy. That is partly one of the problems why the fuel prices are going up. But the more unfortunate bit is that this year, the government has taken that 7 shillings, taken to the banks as security, and then they have taken a loan of 175 billion shillings. This money is not reflecting in the government books as a debt. And therefore, it can only pass as an illegal debt. Because whatever is not accounted for as a debt, then any other debt is illegal. Jagoro maduong' e migawo mang'iyo mwandu mayudore e bwo lowo pacho ka Harik Mtai wacho ni piny owacho dhi nyime kod bero sekta